piye ya lur arep gawe mukbang jajan zaman biyen. Oke guys. Dunia satu lagi zaman biyen banget lur. Kan zamane SD ya ora? Iya. Oke. Ki si cilik biyen lur. Oke. Permen cecek. Anak giting-gitingan lur. Oke, agar-agar sing bisa ditarik ke bawah. Oke, caranya kayak gini lur. Oke, ditarik. Wah, ini regane murah lur, 7.000 orang kalah lur ya. Anak kumu, jajan kumu. Terus apa maning lagi, Sa? Tapi Mas. Sip, terus apa maning? Coklat cup siji jebul banget ya yo. Coklat ya. Coklat. Terus orang lain apa lagi ya? Permen apa? Permen legend gitu lur. Permen legend. Apa sebenarnya Sa? Permen apa? Legend. Davos. Terus ke anak dolanan. Kado-kadoan. Apa? Kado-kadoan. Gambarnya biasanya ini bervariasi lur. Ada ngena gambar dia boneka. Sama maning sih? LOL lur. LOL. Coba. Terus anak permen apa? Permen cara undang lagi permen maksud lur. Super. Terus jadi akeh wani lur jajanan sing jaman biyen. Tapi berhubung seanane kaya lur ki. Isine akeh lur ki. Tidokna aja, tidokna. Wes mana? Siki gari mangane lur. Yo, ada playlist lur. Cara jaman biyen ditarik di sini. Tarik lur. Mantap. Enteng lur, kajut reseke. Entang lur. Jangan lupa buanglah sampah di tempatnya. Oh iya lur, rasa kelalen. Nek arep mangan kowe berdoa dan cuci tangan. Harus sesuai protokol, bro. Terus iki oh iya coklat lur, ge. Coklat legend lur. Ki mbiyen yo menangi regane iki 100-an, siki wis 500-an lur. Coklatnya. Yo, nge. Yo, ini sendoknya di. Dan sendoknya imut banget lur. Sebut cilik. Cara buat Reza. Sobek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coklatnya lur. Dan rasanya wis kayak biyen lur, kayak Pak coba. Enak banget. Rasanya kebiasa? Enak. Ganti maning, ganti. Ya siki buka kado-kadoane lur. Ki lur ki urung dibuka kan mungkin segel ki regane nang warung ki mur 500 lur. 500. Udah, coba isinya apa dan hadiahnya apa ya lur? Ya. Buka, unboxing. Lorot telur. Ini apa ya? Ini kok. Wah, Aku lihat kacamata. aku di kipas lur. Ya Allah, kipasnya ini sangat Pesawatan ya lur. Pesawatan nih. Aku di kipas kali apa? Tak? Kacamata. Sama tak. Isinya kado ki ya lur. Sini ke. Yo, unboxing lagi. Siki geri jajan komo lur ki. Legend banget ki. Sang legendnya ki biyen ki ukurannya malah gede tapi siki kecil lur. Berhubung negara semakin maju. Ukurannya jadi cilik lur. Unboxing ya bareng-bareng. Siji lur tapi ki bertiga. Apa ya? Ya. Oh ya, butuh piring lur. Mas ini. Piring lur. Twing. Yo disetok.
sending banget ya lur, tapi ora apa-apa mending nikmat. Yo cicipi kowe iki sejak. Ini jagung. Jagung kowe. Caramu rasanya apa? Gurih apa ora? Gurih. Aku ya lur. Kriuk banget lur. Enak rasanya jagung. Rasa jagung. Enak. Enak ya. Oh ganti lur, ganti. Ya. Iki yo roti Padimas. Padimas lur. Iki semenjen saking legend Padimas. Yo unboxing. Buka lur ya, buka. Vanilla. Strawberry. Strawberry. Mandur. Rasanya apa? Itu rasanya apa? Strawberry. Yo roti. Orang nggak bilang walang lur, mau gas kulemu di sini akeh batikin lur, malah kadang lebih lur. Ya permen. Giting yang disini. Giting-gitingan. Gila jembat lur, gitingan. Giting kayak Biasanya ana hadiah biasanya tapi kayak kurang ana ya lur, kayak gitingan. Kayak semeneh mur 500. Biyen yang pernah merugi pas aku SD SD kelas 1 lur. Kesiannya sih legend banget. Unboxing ya, rasanya apa? Caramu apa sih rasa? Anak balon june. Iya. Wes ya. Rapi ya. Dah? Anu balado sih. Ada sih rasa balado, keju dan lain-lain sebagainya. Nanti mending lur. Dari apa sih kayak dunia satwa ya lur. Siapa sih pernah menangi Aku jajan kayak gini? Komen nang iseng lur, komen. Aku ora request jajan apa bae sing menangi lur. Aku ge dunia satwa. Unboxing. Buka yuk. Buka. Ini kan udah sih, gak pernah apa-apa yuk. Buka. Kurang teman sama si kita. Ya aku gambar boneka ya lur, boneka. Ki roti tapi isinya gambar lur. Ya anak gambar boneka. Apa apa sih? Kelinci kue. Aku kelinci. Ada baik kelinci. Anak variannya apa lur? Anak gambar kura-kura lur kayak lur. Nak kalau ikan lur, ikan lur. Kura-kura. Ikan lur, ikan. Kan. Dan es yang akeh. Anak kelinci kuning. Badak anak badak barang ya Allah badak Aku. Ki anak nang kene nang roti. Anak anjing. Nang roti dunia satwa. Anak oke. Malah lagi kan. Wis iki gari sing permen-permenan ya lur. Permen cecek-cecekan. Tai ceceke jaman men cerita tai cecek biyen ki cilik lur siki gede-gede. Sewadenge 500 yang tuku loro 1000 lur. Permen cecek, permen kecut. Nih kok hijau-hijau, permen kecut. Permen kecut lur. Terus wis saking rajine permen